I give the cake to my dad. See, thanks. Even though my parents don't do enough, my mom and dad always provided for us. And out of the children, I'm the favorite. And during school, I think my dad still my thesis before money in my account. Dad, I just want to say thank you for everything you've done for me. And this is just a thank you to you. I love you. This cake for my mom. Mom, I just want to say thank you. Between me and my mom, I have the biggest attitude. And I'm the only passion towards my mom. But when I want something, she does it. And I just want to say thank you. And Mama, we kept. I love you. Thank you.
whae, whalangi ho. O whaamu pēr lupe, ke me hanga o acknowledge e ai hoa o whaanga koe ai nau piso pē, a Lana. Go Lana, do you mind if I can invite you to please be upstanding? I just want to acknowledge Lana on behalf of Lupe and her family. She just wanted to acknowledge the achievement that you did also. Lana, I graduated Lana the university. My apology, degree for Lana, but she did graduate with a degree. Yeah, Lana? She's got a degree, but she did a postgrad. For those of you who don't know what postgrad is, koe ka kaito punau osi maka kaitohi, o punau toe aku, tau ki taha hake postgrad degree. Ka koe postgrad degree, o ku pau ke te maku, pa te toki alo lewa o mau hoto masters. Aia koe mau hoto masters, then you go for the highest one, which is your PhD. Ko koe kau toki tā, ko koe whilo sefa kau paa o ngona. So Lana have not with the degree, but with her postgrad. And I'm sure Lana is going towards that master in the highest degree for her PhD. Congratulations, Lana. Hard work all paid off. Congratulations to your eternal companion, which is the Bishop in Tokoni, Te Amoe Whei Lau Lau, Mai Lawa, Whakahoko, o ke Ausia ai Tuma Malunga. And I'm sure our beautiful Makalea will continue on with her study. Ke a ke Tuma Toi Malunga mi hako. Tau whiwhia kotoa pe, hange koe whakahua nai whai he whae a Makalea e ahoni. Mo ilo ka hanea e whamiri. Ka no kinga ia o ke henia suai se ahoni. Nai ki whanawhana mai pia suai ka te autua. Ke ilo ka seu. Toi whuki peke ma toi mai tu o wamo ai. They wanted to keep it as a secret, but I can't keep a secret. That's what I do. So for those of you who don't so Lupe, you were always a foster. And no one will take it away from you. So that's an entitlement you have for eternal life. And that's your blessings. And sacrifices you have as a mother for your children and not only for your husband. So sua ke ofa te te tamahewani ka ke koe. Ma taritari le peha aho te ke whoki mai ai ke toi amiho ki family ke whia ta anata. So if you're enjoying the blessings today, imagine the last day of salvation te mo whia ta anata. Anyway, I think I've been spoken too much. But DJ Whamoremole, koe maute e tau e whine whakalangangi o aho, ke whakahoko ni whakameite, ko koe beo whi maute whakahoka o whakameite, hoko atu ko ia Whamoremole, tala mai ka hoko atu. Malo DJ.
whine he si whakamerewera e aho, ko e taimi ko e ni, e whakahoko ai he kahine o e aho, a e me whakamei te. Pea ko whaampe ki tau whakairelei pe ki he tau whiawhia, i he whakahoko he kaunanga ko e ni, a tau olunga, pea ko ni osi ko ia e tau olunga ko ia a Nakalea, e whaki lewa e taimi ki he whafofonga lea, ka me he whahai ko ia e me whae, a ia ko lupe, e whakahoko atu ia e soakai. Ko e matapure o e otu kine kina, pia mo e huni o whanua malu, whafofonga atu e whamiri o whae taimo e ni, whake ne ke whae, ke whahoko na whakamea. Ataku a mo ko pe ka e whahoka te ki whatongia ko ni. E tālunga e aho e whahoka pe e tahine ko Makalea e aho iwa. Mo ka taka me ko ko. Makalea ko kole ke me aku mele pamole mole ka ke o yang te ki o Makalea me anu ka mele Pagkatahaya kaya mo hono to anga to ato pa hono to anga yo matapale ani mele tayo mara dito malo sa karangan. Kata kayo kyo lalay po kailangan ng pariki. On the floor, please. Marie with the mic, me hunde from one man who said,